Кебей сангар бөһөлегер доробия харыстабылын үлэхеттерин 12 спартакиада тыгытылынна. Манна хаңалас, горнайна монна кебей улуғын медиктара спорт арас көрімнерегер күріқтестілер, сонун онна саңа түйімәқтерінен гуту норматын туттары тенне мусанынан балықтағын кирдилер. Спартакиада балыганетнан күрәхтәһәчиләр волейболга, пневматическая винтовканан ытыга, остол тенигар, төрүт остол оңюларгар хабылыкка хамыскага, көрдөх эстафетага, онна быйыл саңа кирбит көрүннәргә, сайдан әрер үлә онна дойду оборонатын бәгыр көтөргә, бәләм боларга күрәх, маны таһанан сангар улуу өлөне әбәт онатыгар турар болон, көгүннән мусаннан балыктаһыңа көн көрүстүләр. Кобельском улусе паровозе третий раз. К нам приехали около 100 участников спартакиады. Тыңаһаннах киси кенниттен кыйлаахтар билинилер. Үһүс местэ хаңалас улуһун хамааната, иккис горны улуһун хамааната, мастыкы нам улуһун хамааната болла. Оны көһө сылдьар кубак хаайыннан болулар. Мантаһынан кыйлаахтарга сыналаах биристери түңеттилер. Кенники 2 жылга, 3 жылга команда bu dolar eddi. Ol toqtan sibesner diye polakana biyaka biyul usputugar eder hanga brastar ülikel bitterinden hürbekki eder brastaqpıt. Ol 30 dağıs bilgin 30 dağıs eder brastaqpıt. Olar bu isteregan tabu Petr Petrovich biygen komanda bit kapitana. Hep olihen bollaganda biyek yibu qotubut eder sastaptanan eder kayılaq erçimnaq jonar kalender. Biygen namud uluhun ontan namud balıhatın sayınlaranlar. Эхил 13 доробия харыстабын үлэхеттерин спартакиадата Покровскай коратыгар ылжыттары күйтер. Татьяна Владимирова саха телевидениете кебей луха.